Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan, aitzineko gaiarekin jarraituz, egoera politikoa sindikatuak eta alderdiak azalduko ditugu. Ikusita Nafarroan, Bigarren Errepublika garaian, zenolako desorekak baziren gizartean, gauz bera ikusten dugu baita politika mailan. Alde batetik, alderdi nagusiena, alderdi karlista zen. Kontserbakorra, monarkikoa eta batez ere katolikoa. Baina, hauekin batera, baita aurkitzen genituen, alderdi ezkertiarrak, anarkistak eta baita abertzaleak ere. En la Navarra de entonces se pueden diferenciar fundamentalmente tres grandes espacios políticos, muy desiguales en cuanto a fuerza. El bloque, digamos, mayoritario, casi hegemónico incluso, sería el que representarían las derechas antirrepublicanas. Fundamentalmente el carlismo, que va a apostar desde el principio por derribar por la fuerza a la República y acabará sumándose en el 36 a la insurrección militar de Mola, pero que apostaba, digamos, por una organización paramilitar prácticamente desde el inicio de la República, y que incluso después de la victoria electoral de la derecha en 1933 siguió apostando por ella, en contacto con otros grupos de extrema derecha y con algunos oficiales militares, e incluso hay algunos carlistas que viajan a la Italia fascista en el año 34 en busca de instrucción militar, de ayuda económica, etcétera, etcétera. Ese es el grupo hegemónico dentro de lo que se llamará el bloque de derechas en Navarra, que agruparía todas las derechas antirrepublicanas y que tenía también en su seno a otras fuerzas como la Unión Navarra, que estaba ligada a la CEDA a nivel nacional y que en principio defendía una estrategia más accidentalista, más posibilista y que no se va a sumar a la vía insurreccional ya hasta el final de la República. Y otros grupos menores, pero dentro de este bloque cabe destacar que no estamos hablando solo de partidos políticos, sino que también habría que incluir en él a muchas organizaciones católicas de todo tipo, como la Federación Católico Social Navarra, que agrupaba a las cooperativas agrarias, que fue la punta de lanza del rechazo a que se aplicase en Navarra la reforma agraria, la Asociación Católica de Padres de Familia, la Acción Católica, muchas otras, que aunque no eran asociaciones expresamente políticas, tenían unos lazos con las organizaciones políticas de la derecha antirrepublicana muy fuertes y de hecho muchas veces los mismos miembros estaban en las mismas directivas. Pues, por ejemplo, el presidente de la Federación Católico Social Navarra era un carlista que se llamaba Esteban Ezcurra, José Martínez Berasain, que era el presidente del bloque de derechas y que sería el presidente luego de la Junta Carlista de Guerra, era también el presidente de la Oración Nocturna de Pamplona y también estaba en las directivas de los Padres de Familia y de muchas otras. Había toda una red de organizaciones, tanto políticas como no políticas católicas, que aportaban, digamos, un apoyo de masas importante a estas derechas antirrepublicanas. Luego estaría lo que sería, podríamos llamar, la izquierda republicana, fuerte sobre todo en algunas localidades de la Ribera, muy ligada a las reivindicaciones del movimiento comunero que venía de antes y que fueron recogidas sobre todo por la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT, que reivindicaba la reversión de los comunales a los municipios, etcétera, que tenía como brazo político, digamos, al PSOE.
Luego había también otros grupos diversos de republicanos, en principio más moderados, que acabarían agrupándose a finales de la República en torno al Partido Izquierda Republicana. Más minoritario todavía sería el Partido Comunista, y todo esto formaría, digamos, el conglomerado de la izquierda republicana minoritaria, que todavía al principio de la República consigue unos resultados dignos cuando se presentan las elecciones del 31 como conjunción republicano-socialista, donde va a llegar creo que al 36% de los votos, una cosa así, pero luego ya en las del 33 y en las del 36, en las del 33 por separado y en las del 36 como Frente Popular, bajan en torno al 20% de los votos, mientras que el bloque de derechas en esas últimas había llegado al 70%. Y luego, como una especie de centro político, se va a configurar lo que sería el nacionalismo vasco, el Partido Nacionalista Vasco en Navarra, que al principio de la República va de la mano de los carlistas y del resto de la derecha en una coalición católico-fuerista, apostando fundamentalmente por ese estatuto de autonomía que luego se va a frustrar, y que al priorizar el asunto de conseguir la autonomía como objetivo principal, sumado también a una cierta evolución de sus líderes más jóvenes, como Manuel Irujo en Navarra, irá evolucionando hacia cierta democracia cristiana e irá alejándose de la derecha antirrepublicana y acercándose un poco más a los republicanos, hasta el punto, como he sabido, que luego en 1936, cuando estalla la guerra, el PNV se posicionará del lado de la República y el propio Irujo acabará siendo ministro del gobierno republicano. Bigarren Errepublikan Nafarroan hauteskunde guztietan eskuinak irabazi zituen, bai 1931an, bai 1933an eta 1936an. Beti eskuinak irabazten zituen. Mila bederatziehun eta hogeita hamaseian izan ziren hauteskunde bereziak, errepublikako hauteskunde bereziak. Eta nik sakonki ikertu nituen, eta ez dira otsailekoak dira ezagunenak kongresua hautatzeko. Baina gero izan ziren beste batzuk apirilean. Eta apirilean izan ziren Espainiako Errepublikako presidentea hautatzeko. Hemen Nafarroan izendatu behar ziren 7 konpromisarioak, gero presidentea Madrilen bozkatzeko, eta hauteskunde horiek oso ezezagunak dira. Eta hor, irabazi zuen ere eskuinak, baina partaidetza asko jaitsi zen, otsailean izan zen partaidetza 80%, eta apirilean izan zen 60%. Baina, eskuinak irabazi zuen 80%arekin, eta ezkerrak lortu zuen bakarrik 20%. En Navarra el principal era el PSOE, junto a otros grupos republicanos, que entendían que la República iba a permitir las reformas que iban a modernizar el país, que iban a conseguir la justicia social que reclamaban parte de las clases populares, y que en Navarra, sobre todo, se identificaba muy especialmente con el problema agrario de los comunales. Y de hecho la reforma agraria que puso en marcha la República a partir del año 32 contemplaba esa reversión de los comunales, aunque no daría tiempo de aplicarla más que en unos pocos pueblos. Todas esas reivindicaciones de separación de la Iglesia del Estado, de reformas, de modernización, etc., eran las que identificaban estas fuerzas políticas con el nuevo régimen republicano. Fundamentalmente, la derecha antirrepublicana, que en Navarra representaban sobre todo los carlistas, pero también otras fuerzas políticas como Unión Navarra o otras fuerzas de extrema derecha más minoritarias,
todos ellos coincidían en identificar la República como un todo diabólico que atentaba contra, por supuesto, contra lo que ellos entendían que era la esencia católica, que era inseparable de la identidad navarra, pero también con los intereses materiales de las clases dominantes, amenazados por la reforma agraria, con la familia tradicional, que entendían amenazada con el divorcio, con la unidad nacional española, que será lo que diferencia inicialmente a estas derechas de los nacionalistas vascos, aunque al principio de la República muchos hayan actuado unidos en defensa del proyecto de estatuto. Y en líneas generales van a tener, aunque había también matices dentro de ellos, una visión muy catastrofista de lo que era la República, que es lo que llevará a muchos a acabar apostando por un levantamiento armado contra ella. Nafarroan bizi zen egoera politika bigarren errepublikan, estatu osoan gertatu zen legez, izan zen oso interesgarria alde batetikan lehenbiziko aldiz, eta igual agian azken aldiz, estatu espainiarran gauzatu zelako demokrazia bat, eta aukera politiko guztiek aukera izan zuten bere bide politikoa egiteko askatasunez. Eta itxaropen handiz, ez bakarrik arlo politikoa eta instituzionalan, baizik eta arlo sozialean ere. Horregatikan, Nafarroan, beste lekutan bezala, esatako nekazal auziak egundoko garrantzia zeukan, eta aukera izan zuten, aukera antzua, hain zuzen ere, plazaratzeko bere errebindikazioak alde horretan, baina baita ere, izan zuten aukera sektore politiko guztiek izan dudan bezala planteatzeko egundoko erreformak, esatako nazionalitateen aldetikan izan zen garaia autonomi estatutuak errebindikatzeko eta lortzeko, Katalunian lortu zuten bezala, Euskal Herrian 36 urte arte, gerra iritzi arte ezen gauzatu, baina esatako agenda politikoan sartu ziren gauza guzti horiek. Alde kulturalean edo hezkuntza arloan ere bai, egundoko aurrerapenak bizi izan ziren, eta Nafarroan beste leku batzutan bezala, aukera izan zuten irakaskuntza edo hezkuntza aldetikan aurrerapenak zera lortzeko eta gauzatzeko. Beraz, maila guztietan aukera ederra izan zuten sektore politiko guztiek beraien planteamenduak kaleratzeko eta lortzeko, baina zoritzarrez aro horrek oso gutxi iraunzun, 5 urte, eta 5 urte horiei gainera kentzen badiogu tarte importante bat, 2 urtetako tartea, 2 urteko beltza deitu izan dena, nun Espainiako agintean eskumatarrak eta Partido Republicano Radikal agintariek lerruzen giratzen zuen alderdiak berreskuratu edo eskuratu zuten agintea, eta atzera egin zuen errepublikak maila guztietan, 5 urte gutxi edo labur horietan, aukera handia izan zuten errebindikazioak plazaratzeko, baina ez gauzatzeko zoritzarrez. Alderdi abertzaleak Euskal Herrian errepublikako urtetan bi izan ziren nagusi. Alde batetikan EAJ, Eusko Alderdi Jeltzalea, erderaz PNV deitzen duguna, eta beste aldetikan errepublikako bezperetan jaio zen beste alderdi bat, Azionalista Baska, Eusko Abertzale Ekintza. Nafarroan biak egon ziren urte horietan, biak aritu ziren, baina gehien bat, eta nagusi izan zena esparru abertzalean Eusko Alderdi Jeltzalea izan zen. Eusko Abertzale Ekintza, ANV delakoak, naiz eta taldezka bat izan Nafarroan, oso talde txikia izan zen. EAJ aldiz oso alderdi importanta izan zen Nafarroan, hain zuzen ere, 1910etik
alderdi hori errotuta zegoen, esateko urte horretan irekizun bere lehenbiziko zentro basko edo batzokia San Jose plazan, 1913an parkatu bere zentro nagusia irekizun Zapateria kalean, eta Errepublika iritsi zenean nolaitzateko egundoko hazkundea izan zuen, eta Merinalde guztietan errotu zen Eusko Alderdi Jeltzalea. Bat ezik, nolaitzateko, Tuterako Merinaldean sekulan ezun indarrik izan, baina gainontzeko lurraldetan eta batez ere Iruñerrian, Tafallaldean eta Lizarraldean, egoitza ugari ireki zituzten eta izan zuten bere garrantzia hain zuzen ere, hainbat zinegotzi zituztelako, bi komunikabide izan zituztelako, alde batetikan La Voz de Navarra egunkaria eta beste aldetikan Amaiur aldizkaria, eta batez ere politikoki bere planteamenduak luzatu zituztelako 1911 geroztik. Gertatzen dena, parlamentari mailan kontutan izan beharko dugu 1933 geroztik, Nafarroan eskumatarrek, bloke derechas delakoak egundoko indarra izan zulako eskuratu zituen parlamentari guztiak, eta bai alderdi nazionalista EAJ eta bai alderdi ezkertiarrak gelditu ziren parlamentaririk gabe, eta bere oihartzun politiko eskasagoa ematen zuen, baina esan behar dugu alderdi nazionalistari dagokionez, Errepublikako urtetan egundoko hazkundea izan zuen, eta hori errotuta gelditu zen Merinalde gehienetan Erriberako ezik. Horri gehitu behar diogu ere bai, Solidaridad de Obreros Vascos edo STV sindikatuaren ezartzea eta zabaltzea urte horietan, txikia konparatzen badugu UGT delakoarekin eta beste sindikatuekin, sindikatu horiarekin, baina bere importantzia izan zuen ere bai Errepublikako urtetan elaren hazkundea Nafarroan. Esparru abertzaleari dagokionez, EAJ izan zen alderdi nagusia, eta kontutan izateko zein indarra zeukan, esan dezakegu, 33 zentro basko edo batzoki ireki zituztela Errepublikako urtetan, 86 udal batzorde zitun eraturik, eta gero parlamentarien aldetikan edo instituzioen aldetikan izan zezakeen indarra, lehenbiziko hauteskundetan parlamentari bat izan zuen, naiz eta eskumako koalizio barruan jun, eta gero 33ko eta 36ko hauteskundetan ezun parlamentaririk lortu. Baina bere oinarri soziala, nolabait esateko, haunditu egin zen nabarmen, urte horietan Nafarroako Merinalde guztietan batean kenduta. Esan nahi dute, Erriberako Merinaldean oso ahula zen EAJak, bakarrik zituen Bizpahiru udal batzorde, Tuterakoa hor zegoen, baina ez bakarrik hor zeukan zentro basko bat Karkastillon, Zarrakastelun, baina, esan duan bezala, 33 bat zentro zituen edatuta, nolabait esateko bere indarraren adierazle. Espainiako bigarren errepublika piztu egin zen Nafarroan 31ko apirilaren 14an, eta hor atzera pauso bat, dirudienez atzera pauso bat egin zuten eskuindarrek. Ezkerreko alderdiek hain zuzen ere, amnistia lortu zutelako, erregia Alfonso Amairugarrena ihes egin zuelako, baina poterea euren eskuetan zegoen, bereziki potere ekonomikoa, potere politikoa zaingarbi gero hauteskundetan bere potere politikoaren indarra azalean geratuko da, baina potere ekonomikoa bereziki 185 euren esku zegoen, eta hori ikusiko da ondoren euren antolakuntza organizatiboetan bai.
Nafarroan aipatuko genituzke lau hanka eskuindarren artean. Lehenengoa izango litzake ohikoa, Espainian bezala, zedako alderdia, egungo alderdi popularra balitz. Bigarrena eta hirugarrena monarkiarekin lotutakoak, Alfonsinoak, Alfonso XIII aldekoak, eta karlistak hiru zatitan banantuta, eta horietako bat jaimistak eta indarraskorekin, eta Victor Pradera karlisten buruetako bat. Eta laugarren hanka izango litzake falangekoa. Falangekoa nahiz eta alderdi txikia izan Nafarroan eta toki gehienetan, Franco gobernua osatuko duenean izango da alderdi bakarra, sindikatu bakarra eta alderdi bakarra eta falange ere bazuen antolaketa Nafarroan. Nafarroko eskuindarrek kontrolatzen zituzten hauteskundeen arabera, nik usten dut 65 bat. Azken hauteskundetan gerra edo estatu kolpea eman baino lehenago prestatu egin zuten hauteskundetarako, 36ko otsailerako hauteskundetarako prestatu zuten Koalizion Kontrarrevoluzionaria izeneko koordinakonde bat, eta bertan zedakoak, karlistak eta falangekoak. Falange oso alderdi txikia izan arren, gero alderdi bakarrekoa izango da, frankismoaren garaian, eta azken urtetan jakin izan dugu falangek bakarrik 700 militante zitula Nafarroan, baina hala ere gero Nafarroko alderdi bakarra izan zanez, bat egin zuen karlistekin. Baina falange lau hanken artean alderdi txikiena, militanteen kopuruetan, baina gero bihurtuko da alderdi bakarrean, Francoren aginduz. La evolución principal es la que comentaba que se da en el nacionalismo vasco, que inicialmente aparece muy ligado a los carlistas en el impulso del Estatuto de Estella, pero que luego, cuando este estatuto va a ser frustrado por inconstitucional y la autonomía vasca solo es posible dentro del marco republicano, el PNV va a apostar decididamente por conseguir esa autonomía, aunque eso suponga legitimar a la República. Incluso hay también una evolución de parte de sus dirigentes hacia la democracia cristiana que va a reforzar esa línea, y se va a ir distanciando cada vez más del resto de la derecha, que además va a empezar a meter también al PNV en el saco de la gran conspiración judeo-masónica, comunista, separatista, etcétera, para destruir España. Esa sería, digamos, la evolución principal. El resto de fuerzas políticas tenían ya unas posiciones muy definidas ya para el año 31, por ejemplo, en las fuerzas de derecha como las que podía representar la oligarquía ligada al Diario de Navarra, que inicialmente podían haber estado más ligadas quizá a un conservadurismo liberal. Hacía ya mucho tiempo que, sobre todo a partir del año 17, con el miedo a la revolución, etc., hacía mucho tiempo que apostaban muy claramente por soluciones autoritarias, por imponer una dictadura que reprimiera el movimiento obrero, como habían apoyado la de Primo de Rivera y como apoyarían luego la de Franco. Esa posición estaba en general ya muy definida. La conflictividad social y política se reflejaba a veces también en algunos enfrentamientos callejeros entre carlistas y socialistas, etc. Algunos incluso con resultados trágicos. Pues, por ejemplo, hay unos enfrentamientos en abril del 32 en las calles de Pamplona que creo que empiezan en torno a que alguien había blasfemado en la presencia de un cura o algo así, y luego aparecen por ahí algunos carlistas, empieza un tiroteo y acaba habiendo un par de muertos.
no es que fuera algo tan omnipresente como se ha presentado algunas veces con el afán de presentar la República como un caos incontrolable que llevaba indefiniblemente a la guerra. No era en absoluto eso, pero sí que era un ambiente con cierta violencia social y política, como lo era por otra parte en muchas partes de la conflictiva Europa de los años 30, y no en todos los lugares, y solo en España, digamos, derivó en una guerra civil debido al golpe de Estado. Gazia eta gozoa aldi berean itxaropen aroa suertatu zelako, aukera izan zutelako alderdi eta aukera politiko guztiek beraien planteamenduak kaleratzeko, eta oso mingotza, oso mingarria bere bukaera. Espainiako Gerra Zibila hasi zelako, dana bertan bera gelditu zen, eta gainera era bortitz batean. Eta orduan, lehen esan dudan bezala, naiz eta hainbat planteamendu esatako nekazala auziari dagokion ez da horrela, saiatu ziren aurrera eramaten eta horrela, itxaropen guzti horiek antzuak suertatu ziren. Alde batetik Errepublikan bertan hainbat kontrarreforma suertatu zirelako, eta gero 36ko hauteskundeak Frente Popularrak irazi zituen hauteskunde horietan berriro olako itxaropenak Errepublikarekin batera gauzatu ziren itxaropenak indartzen edo berrindartzen hasi zirelako, berehala etorri zen Gerra Zibila eta horrekin dana pikutara jun zen. La Segunda República fue, ante todo, un periodo de aprendizaje democrático, de intento de construir una democracia reformista en un contexto muy difícil, con una crisis económica y política internacional, con unas resistencias por una parte a las reformas que se intentaban llevar a cabo muy duras por parte de los sectores que se veían perjudicados por ellas, grandes propietarios, la Iglesia, etc. Pero por otra parte también con la impaciencia de aquellos sectores populares que podrían verse beneficiados por algunas reformas como la reforma agraria, de tal forma que los gobiernos republicanos tuvieron una posición muy difícil. Si pisaban el acelerador podían darles un golpe de Estado unos, si pisaban el freno gran parte de las masas podían también rebelarse. Era una situación muy complicada a la que no se le dejó tiempo para que diera sus frutos. Se impuso al final el criterio de aquellos que eran absolutamente intransigentes con respecto al cuestionamiento de sus posiciones privilegiadas, que acabaron dando el golpe de Estado que derivó en la Guerra Civil. Oso garai latzak izan ziren, oso gogorrak, eta Nafarroan garai hartan irabazi zuen eskuinak eta gero ondorioak etorri ziren, eta eskerrak irabazi zituen herrietan errepresio handia izan zen, afusilatu zituzten ezkertiar asko, eta igual ondorioa da Ciceronek esaten zuen historia magistra vitae dela, eta ikasi behar dugu hori ezin dela errepikatu behar inoiz, memoria behar dugu, justizia, erreparazioa behar dugu. Raimundo García García. Leonen sortu zen, baina oso gaztetik etorri zen Nafarroara. Eskuindar amorratua, Diario de Navarrako zuzendari izendatu zuten, eta bertatik oso modu aktiboan, Bigarren Errepublikaren eta talde abertzaleen aurka borrokatu zuen. Hasteko garrantzitsua da, nik uste dut esatea garai horietan komunikabideen papera eta batez ere egunkarien papera oso garrantzitsua zela, eta gizartea
gizarteari bere iritziak eta hedatzen zietela, eta alde batetik prentsa ona deitzen zitzaiona edo prentsa katolika batez ere baziren Diario de Navarra, ale gehien saltzen zituen egunkaria, Pensamiento Navarro, tradizionalista eta karlisten ideiak defendatzen zituena, eta La Verdad zela Elizbarrutiko aldizkari bat. Aldizkari honek edapen handia zeukan, azkenean elizetan eta mezetan asko zabaltzen zen. Gero baita ere baziren La Voz Navarra, EAJ-ko ideologiaren aldekoa eta baita ere katolikoa zena, Amaiur, pixka eta bertzaleagoa zena, eta Trabajadores baita ere UGT-ren ideologia ere bai defendatzen zuena. Nik uste horiek direla pixka bat garrantzitsuenak zirenak, baina baziren gehiago bai. Raimundo García Garzia baita ere Garzilaso deitzen zutena edo bere iritzi artikuluak Garzilaso bezala sinatzen zituena, pertsonai interesantea izan zen, garai horretan Nafarroan, uste dut Leonen sortua eta Iruñera edo Nafarroara etorri zela 18-19 urterekin, izan zen iaia bere bizitza osoa Diario Navarrako zuzendaria, baina horretik aparte baita ere izan zen Primo de Riveraren diktaduran Asamblea Nazionalan kidea izan zen, gero Errepublika garaian Gortetako senadorea edo diputatua izan zen 33-tik 36-ra, eta izan zituen baita ere kolpe fasistarekin eta zerikusiak eta antolakuntzan eta bar. Politika mailan ekintza desentei egin zituen, baina batez ere aurrean esan dudan bezala diputatua izan zen, paper politiko bat izan zuen, baina batez ere ikerlariek eta diotena bere paper garrantzitsuena izan zen Diario de Noticias, Diario de Navarraren zuzendaritzan egiten zituen iritzi artikulua, jarraitzen zuen hildoa, eta batez ere eskuindar indarrak batu zituela diote. Kontuan izan behar da Diario de Navarra Nafarroako oligarkiaren egunkaria zela, eta batez ere berak edo beraiek egin zutena izan zen Errepublikaren aurkako estrategia bat zabaltzea eta edatzea. Batez ere estatu alarma bat sortu Errepublikak ekarriko zuenarekin, Errepublikak egiten zuenarekin, eta aurrean esan dudan bezala komunikabideek garrantzi handia zuten garai horietan, eta bere papera oso ongi bete zuen, jendeari zabaltzea ideia zuzen batzuk, Errepublikaren aurkakoa, komunismoaren arriskuaz hitz egiten zuen, eta hori pixka bat izan zen batez ere. Egunkariak gogor erasotu zituen Bigarren Errepublika eta Alderdi Abertzaleak. Izan zen, 1912tik uste dut 63 arte, hil zen arte, baina hor dira 50 urte, gutxi gora bera. Batez ere, esan dudana, Errepublikaren garaian izan zuen paper hori, eta gero, frankismoaren garaian, suposatzen dut, defendatu zuela eta edatu zuela frankismoaren ideologia, nazional-katolizismoa. Garrantzi handia izan zuen baita ere pertsonai honek elkartu zuelako, pixkat lehen esan dudan bezala, hildo editorialan Errepublikaren aurkako diskurtso bat defendatu zuen, elkartu zituen horretaz gain edo egunkarian esaten zuenaz gain, garrantzitsua izan zen bere
papera baita ere lotura egin zuelako pixkat eskuinen artean, eta adituek diotenez bere papera garrantzitsua izan zen konspirazio militarra eta karlistaren arteko lotura egin zuelako, ezagutzen dugun bezala, 36an estatu kolpea eman zutenean. Pues eso, es un periodo de aprendizaje democrático. Entre los principales logros de la República, desde luego está el que podemos considerar que es la primera vez que de una manera suficiente los españoles votan en libertad, no solo porque también puedan votar las mujeres, sino porque todos los mecanismos del clientelismo caciquil que habían condicionado los votos en el periodo anterior, sin llegar a desaparecer totalmente, obviamente, porque eso no desaparece de la noche a la mañana, sí que desaparecen lo suficiente como para que consideremos que se celebran elecciones de forma suficientemente libre y veraz. Y la prueba es que por primera vez en España las fuerzas que están en el gobierno pierden las elecciones, cosa que sucede tanto en 1933 como en 1933 y como en el 36, y que no había sucedido en ninguna ocasión en el pasado, donde primero se producían los cambios de gobierno y luego las elecciones legitimaban lo que ya había cambiado. Sin ser desde luego un sistema ideal y perfecto, porque no le dieron tiempo a hacerlo y porque se dio en un contexto, como decimos, muy conflictivo y muy problemático, pero sí que podemos considerarlo la primera experiencia democrática real en España. Errepublikak esan nahi du gauza publikoa, res publikoa, demokrazia beraz. Eta demokrazia hori ondatu zuten gerra zibilarekin batera. Eta Estatu Espainiarrean sortu berria zen kontutan izan behar dugu 5 urtetako tartea txikia den eremu demokratiko eta aurrerakoia zapuztuta gelditu zen. Eta ez dugu berreskuratu. Zan nahi dut, naiz eta Franco hil ostean suertatu transizio famatua, transizio horrek ez du berreskuratu bere osotasunean bigarren errepublikan gauzatzen saiatu ziren zera idealak. Orduan, beraz, oraindikan zera gainditu gabeko asignatura dugu bigarren errepublikaren idealak eta bera erregimen demokratiko bezala berreskuratzea. Bigarren errepublika Nafarroan naiz eta eragin laburra izan, baina nik usten dut hankasgora jarri zuela ideologi mailan kontzeptu ezberdinak, ez? Nahasmena dago hor bigarren karlistadarekin, liberalismoak izan zuen eragina eta bar, baina bigarren errepublika nik usten dut haratago juntzala, eta ezin dugu konparatu bereziki liberalismoarekin karlistek egin zuten bezala, ez? Orduan, hor bigarren errepublikan eman zan txoke erraldoi bat, ez? Nik usten dut aintzinako modelo batekin, karlistek eta garaian euskaldunek sostengo egin zuten sistema batekin, eta modernidadea ekartzen zuenarekin. Liberalismoa eta bar, nabarmena da, baina baita ere ezkertiar ideologi berri batzuekin.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.